Licypriya na ne handak Thoklkpagi purpose si kai warabano. Aina hanta Manipur Thoklaibaja. Kagino har kandana aina agi ima lebak agi khud ki motherland ja smana khoi communal violence si lal to je yam thina nuai te hai tare adu do aina na khoi ki both side of the stories ki na myam gi voice to myam gi problem sung do aina tana ba aina khangna ba aina juna represent tawna ba na khoi world da khoi kai tawri aduga na khoi government te thuna thubida act tawna ba aina hana khangwa changi dana although aina hana both of these side of stories khangnaba both communities ki kaigino har kanda see violence sidana children's involved doi although yam thina ai against doi akhoi jida sida mogi yum nong myam mang ma khot pa mogi education mogi future nung oi hopes nung mang ma khot pa yam thin nungai tabado ai mogi angam bada mateng pangnaba mogi side of the story khangnaba animak side of the story khangnaba ai lakpane Licypriya na tholai relief camp gumba adagi kai chatpagi mafamda adugumba schedule dilerage. Schedule di hajiki leite kaigino har kandana myamna na khudak ta tom phone talk pa message tharak pa leidana iswa jaga da lakpiyo si jaga lakpiyo adugi sum schedule do same de kaigino har kanda si khudak ki thabak nung aina chappa khutpa myam unaba khotpa tawbani na relief camp chatpo ro aduda adumana Koi channa ne koigi sida koigi war sida involve orise hawudagi dum obiraba aduga ichanna hariba voice che changi voice koigi outside Manipur da kyam di tare na khanje. Well, I just some violence se hek hora kandana aina khanga kandana aina I get tum I full support piko aina some physically natra jo aina tum I social media da jo post nung tawdana ski akhoi gi si violence tawri kholi some si both communities ta aina ga some program yama choba international programs countries mana dubai do ero UN programs ko Leibaja aina tum aina voice on represent toraga na myam hogi problems nung jo khoi si toy bathodok ngai je deforestation kamana climate change thon baje aina tum a topic ngang ba ba jaga da na aina tum ngang gi ko myam na ju sum aina ngang wa to bagi adum khangak pa hawi ko agi social media da season na bo ro post bo ro ya aina speech nung da ya media interview da ngang ba do ro adu da khang pa ne India da di ta de kaigino har kanda taramadi akhoi gi si toy bathodok che India government na lephan ba yai moina parliament da speak to ba yai adubu moina tawdabani na moina actions lawdabani na kasu oidedana adu di smano ore ki moina kasu khangda khoi gi si violence khoi gi si problems face to je moina khangda ba gi natra khoi rang si toy ba ja hajik chu adum face to je hajik chu myam angang sing displaced or relief camps da ga lainai je adu gi natra Mona some actions galore madi in India government na khangamadi India da khangamadi siam da tormoy da bane na hand stop ora mad da bane adu do taw da bane na si violence atum continue amukina worse ore jini Hojiki do na national ge ogre ko ade koi Manipur state ki government chinga ko adagi government official chinga unabagi dugumba plan di moida watch thambagi di lekharba. Well, aina tum request to be ko ki akoi sum discuss to je ki akoi na kai sum solutions da act to be age khot ki akoi ki sum chief minister do of Manipur da jo aina tum bapu da jo hang ba khot pa tum request to jabane ko some appointment ama thamna ba du moje adum thabak chile khole appointment je pi de hai tare adu do unabam ta phang de hajiki Licypriya gi Facebook page ta ko akhoi drone gumba adagi dress jacket shoes gumba ma'am uyeba adu distribution gi my process ya kamai tawni kana kamai bithokpagi da lege. Well, aina hajiki sum ma'am gi problems nung je face to bada akhoi Manipur da sum taunaba aje nungai ta hai tare akhoi gi myam mi nung myam siba kholi baje moje sum myam pochei nung wat pa khot pa gi oi tare adu do aina jo ai angam ba mateng pang na banana aina ju Delhi dagi sum pochei nung khara sum aina funds raise tawi ko kai gi no har kanda mi myam social media thaganari ki moina Manipur kanna ba sum defend tauna ba sum akhoi gi Manipur kanna ba honar kandana moje sum jacket gumba moi khumuk gumba sum moi thermal drone gumba wale khol le ja ayam thina nungai te adu do aina myam tana sum next day sum aina khangwa khot pa loraga na aina na sum aina fundraise to ba ho ki kho adu mathan next day da ju aina thermal drone ama laini haga ani legi ko adu mathang aina next day sum aina label loraga aina Manipur da muthola ga na aina thermal drone da pi ki ko
ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯊꯃꯜ ꯖꯣꯟ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯅꯨꯡꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯍꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯖꯦꯀꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯖꯦꯀꯦꯠꯀ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯪꯉꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯈꯨꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯟ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯊꯥꯕꯅꯦ ꯐꯟꯁꯦ ꯑꯋꯥꯠꯄꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯊꯨꯡꯉꯝꯃꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯐꯟ ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯈꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯐꯅꯤ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅꯒ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯖꯦꯀꯦꯠꯁ ꯈꯨꯃꯨꯛ ꯊꯔꯃꯜ ꯖꯣꯟꯁꯀ ꯂꯩꯖꯦ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯀꯤ ꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯩ ꯍꯦꯜꯞꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯑꯩ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯝ ꯂꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯐꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅꯅꯦ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯖꯒꯥꯗꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯁꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯅꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁꯇ 100 ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯑꯥꯏ ꯕꯤ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯝꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯐꯨꯜ ꯃꯥर्ꯛꯁꯇꯅ 8 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 8ꯅꯦꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯇ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯐꯨꯜꯕꯨꯗꯤ ꯐꯪꯉꯦ 8ꯇꯒꯤ 8 ꯂꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯃꯨ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯃꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯖꯝꯃꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯕꯅꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯀꯩꯁꯨ ꯈꯟꯗꯦꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯇꯧꯋꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯖꯝ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯟꯒꯤꯅꯦ ꯂꯥꯁ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯩꯁꯤꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯀꯩꯀꯩ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯅꯤ Well, I just want to say that हमारे इंडियन गवर्नमेंट को अभी एक्ट करना चाहिए because they're responsible for this violence that we the children, that we the people of Manipur are facing right now in a very devastating way. Well, I just want to say to them कि उन्हें अभी एक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मणिपुर कोई स्टेट नहीं है जो दूसरे कंट्री का पार्ट है, वो हमारे इंडिया का, भारत का पार्ट है. तो उन्हें ये समझना चाहिए हमारे प्रॉब्लम को, उन्हें उनका वॉइस रेस करना चाहिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट को और उन्हें जल्दी से एक्ट करना चाहिए. और अगर वो एक्ट नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. और बहुत सारे चिल्ड्रन अभी बहुत सारे मर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड होके वो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, उनके घर, उनके माता पिता वो सारे डिस्टेंस हो रहे हैं, सारे लॉस हो रहे हैं, बहुत सारे लॉस एंड डैमेज हो रहा है. तो हमें स्टॉप करना चाहिए. तो आपको जल्दी से एक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मणिपुर भारत का पार्ट है और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. हमारे इंडियन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल्स ये रिस्पॉन्सिबल है और अगर वो रिस्पॉन्सिबल हैं तो उन्हें भी एक्ट करना पड़ेगा. तो एक्ट कीजिए जल्दी से.